limbang-limbang curang. Merdeka maki Mingka ilau iraya Timborowara Tumakutaya Asi gendra ninji Punani yang musikede Ajari lompo pepena Nairi ani Bunda mi bolana Kikasuman sai uru-uru banderata Ni banai tompo buta Serekana limanangi Manamamu tamak juluk pak rasangan Ane merdeka maki Mai maki masing ampain tenisi papacea Amba bumbutta dalam sukanta Nani padongko si paero kanikana Baji miki masing amurangi Ikatte ane jai rupa Jai tanja Jai bori Kabiasang labi papole Patantani banderata Nani kalimbuki Nia sengki ilalang Pacini ki banderata Punaniat kesa-kesa Kiampa kiri barambanta Lagi bisiki kambang turu Si balekang pagi-pagi Si tundung muri-muri Nani gaukang Iya kana ni Pak Juluwiya Amen pusan nama ginamu Apurung si kamasean Si tandrot-tandrot panggapa Nadi Pak Bodong Serekana ni Juluwi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam literasi. Allah wabarakatuh. Tahu syariatan penipakalah berikannya kehadir. Dipasibun penantaan ni Allah. Tabi rialekam malak berita. Laku membantuan kisah rajul pidato. Yang antu perjuangan sedang kemerdekaan. Syariatan malah berikan ngasih tanggal 97 bulan 7 tahun sisa Agustus 89 bulan 5 dia loh na jumaka yari ke tanggal 8 bulan Rubayan sisa utalum bilang na angan 6 bulan Hijriah rioluan na Pingansan Timur nomor 50 angan ng Jakarta say karna hatta anggap papandrang nuwang awat kaya itu majaya di Indonesia puro ang papanpina na palapang rito pakuntaya di pakasangan ke Indonesia kambay kang paribang sa maringa nga ang kananya Indonesia merdeka lampas at pagtripak pumbukaan na siya gambalan daya na pang sa maringa saripatang malapit kang asin puno-puno taon bilang-bilangan taong tumakpa rasang nga ang model apun busakan Belandaya apun busakan Jepang apun busakan Teraska nabang sa maringan pero lapasa nakulibay merdeka jami at tisungo jene mata alayang ang model kalumpahan na Allah Ta'ala pero lampente ni Indonesia merdeka
Tanisin mo, siapa mijay na pajuwang, baji yanis nga, kamay to patinenis nga, pakuran. Iyan niya ka, ang maliyang, ang motor ni kalupaan na Allah Ta'ala. Saripat ng tunpakalapin kanya kahadir. Tsapak kalauna sabang, sa kayo na tsampaan ray na maroke. Anak-anak ka, tagutuwa, at nakarain, bay na burani. Ba't pumasing ang ngiray talasana, pero lang 20, sirina, tumapakasana. Ikang punta rin tamang kasaraan. Niya nirasugang sa repajuwang, kamay niya misutang sa lupi, sumpay yari ko. Misari ka larang jangan laki, baturaya. Sa inaripot ka pandramuan tatakalaraan niya, lasugi po ito para niya. Sa bumi, ranggon din romo, pajangan yung galle, karaing galisong, siyagang maringan. Ay dari sere, contoh mengirikat tingasing, mangiri anak-anak rungkaya, pero ang galle sa mga anak. Ang bonay ang nawasilik kareso na pajunga para apari bakali mamawaji siyagang akareso at matumatu di kampung walak dirita sari patang malak bigamasi para lugi masing ang ngalese remalaw papapila jarang siyagang pangyurang mangirikat tengasing anak dari taon na pajunga ang kaniya ante kamma nagituloy niya ang sosorang niya ang nabatariso na piduwang. Nagituloy niya ang nawanaway. Sikam mali maka kanyang kanta di ka na ito marani. Rikatuloy mo. Ikatimian na paralo ang sosorang ni sumangap piduwang. Para dari ser ito matumatu di kampung malakbirita. Di kampung malakbirita. Para dari ser ito matumatu apaiting siri na badyan. Saripatang malapit kang asing. Patining asing ki, parang punaana, sagam parang kudurong ka. Ang kananya, maiki, nagipila jarak badi-badi, kipilang ngeri, nagipinang sikam mamampasan na tautuata, sikam mamampasan na amat na mapata. Ikat temian na, paralo ang sosorang sumangap pajuwang. Saripatang malapir kang asing. Say karno hatta, le baakana, dayong is the day, the leader of tomorrow. Anak runggay yari an na alluwa, sa rewat pusan lang, na yari khalepay, di allo na batuwa. Saripatang malapir kang asing. Jay akpulle, ni pa yari papila jarang, di sumangat to tuata. Rili baka na masariyan nyawa kamay ito papakbarang-barangan na mangiripat rasangan iyami anto ang ngali sumanga tayo ikaan jarring ito at pulina sa kang masarutangin di Allah Ta'ala makaruwa pula si batang ki siya kang adyulukan ki sere ka na ni pasamay at dari sara ang gapin ka ni pamita tuk-tuk ka na ipasibot purantaan ni Allah iya mi anto makasere maki lakwa jak ikat tingasing tiak lalo kitnya takalupa sikam mapangurangi le baka nabalikan gitu tuata di pasar papupuga makaruwa maki lakwa jak ikat tingasing nakijagay pasama turu ka nga inalang para sa nagipaong balikin ay sipas si pakalabiri nagipaong balikin ay sipas si patatay ilalang kabadikang pero masing asa maturuki ang pamajoy kampang pakasanganta na iya di iya teya kitulitera simpong sa tungku-tungku ang benteng kinay ang berungi sumanganta ang basukang sigam mo sa habadita at pabatukot-tutudin di ka na kaniya Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.